akwaba emra Adom TV dwumadi ato ne din Nkuranhyensem so na me da asese wo de wafidi ato ya na amanfo ekasa we de onyansan o we de oninyansan o we de onimade o we de onimade ne yakasa obi nimade a enye obi okasa ana wa pass exams ya dwene adesua ho ame yagya atenka epo ho. We have all tried to master classical intelligence. We've ignored emotional intelligence. Na brabo ayeboy ya tinka na Kenya ya mpia yeko. Yeka emotional na move wo emotion, the energy that moves you. So here bibia besua wa de na wakwadre mu yi a eye wa tinka. Enti wade bi afa na emotional intelligence. Obi a wo nyansa apo e wa tinkam. Ene na me no beto na muntuo. Yeka emotional intelligence it is your ability to monitor and to understand your emotions and the emotions of others. Se obetimi ahwe se mabra boy ya meboy ene we me bibefu we me dia werehwo we so ame ye be ha obi na wotimi aka se menye. You are able to monitor your emotions. Utimi ede watenka etusania so akiremu. To so biom self motivation. Se utimi hye ho nkran na de ode asi wani so no wode akire se meyo emfa ho akwanside emfa ho fomso emfa ho nkuguo wode utimi hye ho nkran esore efri nioma ebu so na ma won se fom no eno a component of emotional intelligence, the ability to motivate yourself. It also means a self control. Ahunhyeso se wo hunu se wo befu a enama o ka kire ho no enama obofu no esore yi. Se wo hunu se wo di awerho a enama o koso ka kire ho no enama awerho no etintim. Ena hunu se wo di ohia ana bibi atosi obrabo mu a enama o ka kire ho. Enti se wo hye enama o ka kire ho so na adane mu a abrabo ebedane. Abufuo de tora bi ebeboa emo ayi enama anya mfiri ho. Be ma obu mfu kosi se wo de ba de anya. Ema were ho kosi se be obegya wadi die. Bo ase me were ho me nidi. Bo na were ho awunware. Were ho ona. Enye obi na san wadwene mu nsem a wo ka kire ho. And regulate your thoughts to regulate your emotions. De ba na ya de. Anko ye de. Afonso na ba. Enya ba. Mentina ho nhwede asu. Hye watenka so. Na atenka no ntimi nhye so kosi se obehye nia wodwene ho so. Na wasakra ne ma wodwene ho. Eno so akire se wapo atenkam. Toso enan yefe na empathy. Empathy yese obenya atenkam obi. Se de ono so atenka te na woni nipa no akabomu atenase to appreciate the feelings, the needs, the concerns and perspectives of others and treat them as you want to be treated. Obey nipa se de opese yema won yefe na empathy. Se empathy wa ware mu anka je ne se abraba se empathy wa ko bi nwa obi ebi ni kro no ena ye wo empathy for yourself wan ka se unhu mobo na to atenka se wo empathy wa ho a unko wensa unko no madu bone onipa se unya ehumobro de mano kane eye wa ho na wanya bi ama obi kura no se usua se refa nyonkofa onipa bia wontimi ntra ho so nko. No man was made as an island. We are all made to relate. So we share say the nkafo be nkita ho. Na nkita ho die eye nyaade be ma obi. Nkita ho die eye de abaya ma nipa kro. Nkita ho die eye nsam a be ka kire nipa kro e beto na somu a be hye ne nkran ama wakra wo yie. Ti no man num wei e na kire say wapo o watinkam. The first one is self-awareness. Are you aware about your emotions? Atinka be na ekura wo nede wasode ebobo awraho nisio ebufu jamma nka emwa se wo chi sa atinka bia fa no kotu balam na ka che won se enne masoro na giemu enne me ho betome enne me komanim akoden ambadi nkunim enne ebeyi enne me se nyame hwemo bia be mfaso me na betie bia no me di nkunim na hye hu kran sei
na ka sensem pa bo se be kenya atenka foforo wo mu na empo ohun kranhye abehye no ebe boa mo atwara mo ntuo e so hwe wo kran nim ka se ah bema wo na mo no bema fun we dabi wo ka se obe bema fo ama wo da na asese oye kunupa na da yera se ah wo de da be hia me hia ni papa na me hira wo se wo kan sempa we cheri pakro na wo kenya no e mo ye ne papa e kire wo efe wa hye wo kran wie no na onipa na ye bibi kra enya a wa hye wo ho so se ah oye onim anka wanye sento any say no onim and oye kire me. When you appreciate people's concerns and their perspectives, you easily forgive them. Wa prank wanye enti me de channel ma hye me ho so yenko ani mu bra we ne saa wa brabo ewie peyo kra no stay away from the morally impure. Suban bi wo amanfo ye bi eni bi wo amanfo de na de se na mafo suban bisa wo se eso etne na suban papa suban de ni die ebre wo bi ana ye bi dima bi sa na man ye hu frim have nothing to do with it and avoid it. Obi ye bi ntiden obi a he nufu ntiden obi a o hye nufu a odi bi ka na chi hu no o se Nyankopon atwetwe dan kwa ma obeti ho aba yade no woto ama no ho enti obi ye bi a eno nche se obi ye bi ene nkwada nyina ye betting me betting koso ye nkwada nyina ma ho so me ma mo so stay away from the moral impure. O ye be ma o mi na mfo nyina chese gas man chese be ka se me dem nya guy yo enchire emprantwe bebebe guy yo eche no kredi abedi ama obusua wo kani no ma na say o ye guy guy a great unique and yearning great abrabo edimu unique abrabo da sonko you and a why no abrabo no says yes when he has to say yes. That's a guy. GUY. Great, unique, and yes. O kasa o one o ane o ane and a debi or die. And now a guy. Guy you be a dish actually obi a maybe obi a kameka be debi. So for you to say you are a guy, be genuinely grateful to your king and be great. Focus on making great achievements. Me abraba me bo mpese me ye nyoma bi a ebi sida. Mpese me kansem obi nka bi da. Ah ebeso ni pani. Focus on great achievements. What I say? Nti guy great. Focus on being unique. Ma wo suban enna soronko. Unique, e kan unique a wo demofua. Guy you me suban ne me ne ye ne me kasa bedam soronko. Enna why ne yes. Me ane me ane ena me debi me debi me bibi ni ho bebu ma bamuda makase we na meyo no meyo makase we me nyo no menye. So run away from the impure lives that have been led today. Me dase onyame enka ho wochina onyame ya adom a na adom din wa adom TV a be san hia me am de dwumadi ebre wo edinyam yeso ya ni tekotego na me dase wase wo mre kakra bi ni me anante onyame enhyira na me na camera for sound na MCA da kro mebo mu din nyina kire wo na afi me na Sandra na Priscilla so ase na me koe na badwo madwumadi na yekoso adi no enyi wa fidie no nko ba bi na mana na Adom TV onyame entina